Kading kepala kelang bah kelabam do ko beki yeng ke badan hamau ba bad arngun ki hebret kila do la kejing em ke ba koridor kene kejing ja kene kejing puluk kala ja ke por ko bah nyob jemen miet ha ke simba ar jong katayo bal suba jor ba kene kejing puluk kala abandai na kejing thot ke boarding elektrik karkum ki kubor ke beli olum le tho ba kini ki arngut ki kena ke barang dan saus nam ba ndros nam kerta kila sakut kene ke yeng ha ke por ba kala puluk kani ke yeng ke bala syabam du kading kade ke bala long try da ikong ermon nong kendri ndai la asyong wai pat aki santali ki long yeng ki baken thop ke juma pol Pradeep Devnath Chef Shankar Gupta Safikul bat ke long yeng jonggori Shankar bat ke Hema Devi ki ba ladu ono yakni ki arung ikon dua tek kerteng kumu Abiraj Kumar bat Minu Kumari Kikali pelip ding na keleng kilawan bantem dengan gading kabla kelang bah bat kula syempor ki de kenta bantem dengan gading bala bamdu dengan yeng wala kipat ba ki basa amarjan kila persyang banyarap ke bantem dengan gading da gabat na ki yeng lajong na kaliang menteri rang ba gejela Konrad Kongkal Sangma ulapan pau ke jing sosi halor ka jing do no ya ke jing im joki arngut ki hebret baru ulong bang sarkar kan sale ek badan kam hagban ajing yarap ya kilong yeng ki belamat या कने के जिंजा बस मोसी बच्चा आपका दूसरा घर में लिख गया बोल रहा है सब लोग नीचे लगे तो फिर वो स्लिप होके Kedau try kan tina kedau ni dah. Dok mentang yang pat kip kedau ngat try nak liang jo police department kin buat dia kata. Ngat try inisiatif ni kaya kedau jo jinja. Tadi jo investigation jo police department. Amlong kumna kalian tu PPO ni banyak keren bet TV beriau kepala. But itu ba affected family ngayo ekran kilo kim tip Tip long ya kedau. kedau kim tip. Amal kidon tang ak family. Nak san family belum affected. Kita nang tu belum affected kau ketika family Bihari family kau ketika Bengali family kaki di atas di badan. But kita lain pun di family but kimdon apa station di kang ni kaya. tekeni ke yeng ke yeng jong no Jadi kong ermon nang kadri kan lu kontrak kat kumung ka jing ethu jeng kibri ki ambade ki sangut ki sa wai hajrong gai. Jadi tu ngiwan di kat bala ni kalian ke ni adon kalian di nak senong kini di song ni kat bala lah ya. Penmi saya di beriau di besar tu kesaka nak pamit sini sana. Marka jengkelang ni penting tu ajun tan dah. kan tu li try ki yeng kenrat yeng ba Ya sa tu dan san kenrat. Kinong song wai ke. Kita san kenrat.